Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñami tukuyta rurashka. Kankunaka Tayta Diosta ñawpa manari riqsishpaka manapish Dioskunatami sirviq karkankichik. Chashna kashka kashpapish kunanka Tayta Diosta riqsinkichikmari, Diospish kankunata riqsinmari. Chashna kashka hawaka imanishpatik chay manapish kana upa yuykunallapitik krishpa kutinllatik watarishun ninkichikari. Galatas 4:8-9. Chayrak wamrakuna kakpika ñukanchik yaya mamakunaka ama kayta ruraychu, ama chayta ruraychu, ama kayman richu, ama chayman richu, ama kaywan tandanakuychu, ama chaywan tandanakuychu nishpa harkakunata mikushka. Tukuykunami kayshina rimashka, kayshina kunashkataka uyarkanchik chaskirkanchik. Tukuykunapaq kayka riqsishka yachashkami kan. Shinapish tukuy kaymanta shuk hatun yuyayka kaymi. Mana alli kunamantaka karuyay. Mandashkakunata paqtachikkunawan lluqshi. Kaykunashkaka alli yuyaytami charin. Shina kaqpipish mana allitik ayudaqchu kan. Imamanta chayka mayhampi ñukanchik yuyayta churanapaq randika, yuyayta churakunchikmi mandashkakunata katichun, mandashkakunata paqtachichun nishpalla. Kay problemaka ñukanchik iglesiakunapika mana mushuq kanchu. Kallarimantapachami hintikunaka makanakushpa shamunkuna entendingapaq imashinataq kishpichik Jesucristo kacharishka kawsaywan chinallatik payllata huchay illaq kawsayta kawsachun kayashkawanka tandallakanqa. Imatatik kaykanikun. Kayta allichinkapaq nishpaka tawkakutin iglesiakunaka yallitimi sustarishkakuna kazunata yachachinkapaq mana kashpaka mana huyipaqtapish huyashkata rikuchinkapaq yachachinkapaq. Apostol Pabloka kaytaka rimanmi Galatas 4pi tukuykuna riqsishka yachashkami ashtawan hawallami ñukanchik mandashkakunata rikuchina mandashkakunata yachachina. Diospakshimi Bibliapi mana huyipaqtapish huyashkata rikuchikushkata yachachina parlanaka. Kutin shuktiladopika nitukunchik tiyanmi iglesiakuna mana rimashun nikkuna huchamanta mayjanta ama llakichinkapaq, mayjanta ama chukrichinkapaq nishpaka huchamanta mana imata yachachinkunachu. Chashnami ishkindikkuna hechukunkuna Jesucristopaq kashkata willayta yachaqyachinata. Mana huyipaqtapish huyashka chinallatik kazunaka mana chikan kay tukunchu kay shumanta chay shumanta. Ñukanchikka mana kazunachu kanchik ya Diospaq favorta paqtankapaq nishpa. Chay trabajotaka Apu Jesucristomi hatun cruzpi ña rurarka. Ñukanchik kishpirinaka shuk regalo, ñukanchik mana chaskipaq kaqpipish karashkalla convidashkalla kashkata entendishpaka ñukanchik kutichishkami kana kazushpa kawsana. Kriqkuna shinaka allitaqmi entendina kanchik tukuykunallataj utkashpami ministinchik perdonashka kanata. Apu Jesucristo perdonaq kashkata yachashkami ñukanchikpika mandashkakunata katinapaq randika kazuna munaytami kallarichin. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, pagillata guyashkamanta.